Sizin sabaklarınızdan Allah'a ant berip atkara albay kalsa kaffara kılış gerek dediniz, kaffara kanday kılat? Kaffarat bir adam ant içip, uşunday kılam dep, kasam içip, kıl albay kalsa bir kulda zattıqa çıgarat. Bir kul, hürrem, kul, oşona zattıqa çıgarat, satıp alıp. Biro андай yok da pazar deyim, hazır yok, kıyın hazır. Ne kılat? 10 kambagalga üstü baş giyim alıp beret. C 10 kambagaldı bir gün toyguzat. Ertemenen bir mal, geçinde bir mal. 3 mal okat içken bul oruslardan gelgen tartı. Bizde 2 mal dele bolat. 11'de bir ceysine saat 6'da oşu menen büttü bardığı. 2 mal okat oşu menen büttüt. Alda kolun ağabey sözün ocak okat. Ne kılasın desen anda 3 gün oruza karmap beresin. Napil. 3 gün. Oşu menen kutulasın kaffaratın. Darat algan çaktı bağımdatın uaq ötüp kete turgan bolsa tayanmalı okusa bolo. Yok. Tayanmalı baysın, darat alıp gelesin, uaqıt ötüp kese kazasını okuysun. Uaqıt ötüp kese okuyturgan ekili namaz var. Birincisi canaza, ikincisi ayt namaz boldu. Kalgan namazlar uaqıt ötüp ketet dep kaltırbaysın. Musulman adam sportsmen boluş gerek mi? Yok şart emes, biroq densoluğu için bolun hareket kılış gerek, özün maşıgıp karaş gerek. Oşoga girip alıp ömür boyu çurkap жүрүш şart emes. Biroq densoluğu çiң bolup maşıgıp, oşol densoluğun karaş mildettүү. Antkeni hadiste aytılınat, küçtүү musulman, küçsüz musulmanga karaganda Allah Taalaga jakыныраак. Ulak çapkanдар, başkalar eң жок nerse. Biroq ulak çapkanda barıp, ulakta kıra kılıp, jana ушундай чыгып кеткен азыр. Колунан тартып алып койсоң, ан жанындагы жан-жөкөрү келип, "Сен эмне тартып алдың?" уруп, андай уят болот андай нерсе. Тартип менен болуш керек. Футболдун тартиби бар, волейболдун тартиби, улакка келин табий тартип болуп кетти. Улакка бардыгы мафия менен барат. Аксакал ошо мафиянын чоңунан кетип алса, колунан тартып алып койсоң, күчтүү адам бар тартып койсо, келип коркутуп, камчы менен нукулап, өлтүрүп койгонго чейин барат. Арам ошенткени. Арам. Колунан келсе барсın, барбаса отурsun үйүндө, катынын жанында. Арам ошо нерсе. Ошо жерде адам айтпаган сөздө сөгүнөсүн улакта. Андай бу атты башка, чаппа башка. Сөгүнбө. Аксакал улакчылар дурмат да. Эң жакшы спорт. Аттын тарбиясы, анткени пайгамбар айтат, алейхиссалам айтат, аялың көңүлүн алып, махаббат болсун деп өткөргөн убактың, атыңы тарбиялап өткөргөн убактың бош убакыт деп айтылынбайт. Сооп болот дейт. Бирок ошо сооп болгон десен арамга биздин кыргыз байлар алмаштырылган туура эмес. Айткыла балдарга, улакчы балдарыңарга, барганда сөкпөсүн, башка кылбасын. А жерде күчтүн иши. Төргөсөң анда келип, катымга барып төргөтүп отур анда. Күч атасын тааныбайт ошо жерде. Тартип менен болуш керек. Уят эле болду, ушу биздин Жаллабат өрөн чынбы? Каерден улактан жаңжал бизден Жаллабаттан чыгат. Өлүп аткандагы бизде, башкасы дагы бизде, мушташып атканы бизде, разборкасы бизде, шарманда болду. Таластар жөн эле чыгып атат, жакшынак тартип менен болуп. А лейлек жөн эле чыгып атат. Жаллабат эле бир беле болуп кетти. Адалды арамга чыгара турган болуп калды.